Aku por waklat ke belenda te. Ia berok sangut ya rak kesenduk cengka. Tang bopet mentah pada ufrai dia. Kam no ke ceng cencar am. Tip syuk kan long kumna lah dah. Yap sama mana ni. Kikubor kapatisi TV. Hatu pindon am katong manlong kita kinong shed hagi hotel ane ki restaurant ki bapau. Hamokam hilapan pun orlong ki katong ko jongpi. Ke admission kelap play bani ai ki course ki baper kadon ke degree course ke diploma baga advanced diploma course. Kmie ki kapa belayap no kajing etip lem kila yu Khunlung Shynrang ha Phyllaw Ganesh das hospital Shillong. Hau kurwo balapha Superintendent of Police ke East Coast Hills uba Vivek CM. Ki pulit kelayo jing tip ya kani na ki bor penyat juga Ganesh das hospital siapang gani jingja hak absen terik jemang aja pun rio. Ki pulit kila register case hasadar police station Shillong hapo ki kendon juga BNS bat manta kidang pelong ya jing token. USP ulapan tim bau niu Khunlung menta udan hapadeng jing sya sumar sukher ha specialized adoption agency nong thamai lum so pho Shillong. Ulapan tip shushu Makinu gunu badan jingtip syapang Kmie kipa jong niu Khunlung kila ban pentip syagi pulit kapas che bid house hau mobile number 936232122 ha Shillong PCR hau mobile number 60091964799 hau number 0364222214 pat hau number 0364222277. Pidan dukan marbam ndai compare la ka barin ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat kiek bat ki wei na ka benta ka koi ka khya chong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka ching shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arachar henriu link ba ka section lai phoi iwei kam de ka ba e ba phinyo e ka license Phyllaw ban apply ko online link ba ko website fastcus.fssai.gov.in da ko ba pi hap pan upload ru teki kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi Phyllaw ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya lat no tang ha is khasi hers Phyllaw ban let bed syak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya naka benta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kershan daga food safety and standards authority of India.